wacu Yesu Kristo. Asante katika jina la Mfalme Yesu Kristo. Uwiteka yongeye kutwemerera, Tunashukuru Mungu anayetukubalia kandi akaba yongeye kugabanya kuri iyi minsi yacu. tena anapunguza mwezi na siku zetu. Izina rye rihabwe Jina lake lipewe sifa. naho yagabanyijwe umwuka uracyari muzima, Ingawa napunguka roho kingali hai, ubugingo buracyari buzima, hai ni kingalipo, turabyuka igakunda, kuamuka inawezekana, twakwiyegamiza bigakunda, kusikiliza inawezekana, twahumeka bigakunda, kupumua inawezekana, atari uko turusha abandi ila kuwa zaidi ya wengine lengo, turusha abandi kuwa amafaranga, zaidi ya wengine pesa, ahubwo turusha abandi kuwa imitungo, zaidi ya wengine utajiri, ahubwo ni kubw'imbabazi ze. kwa neema zake. Izina rye rihabwa icyubahiro. Jina lake lipewe sifa. Dushimira Uwiteka wongeye kwemera yuko twese twongera guhurira hamwe. Shukuru Mungu alikutubalia kutania sote Ejo hapa. hari abatari bari aha ngaha, Jana tunakuja kuwa hapa. kuko ndakeka yuko uko ndi kubibona, Nawaza vile ninaona sinzi niba ari Sunday school iwe yejo, kama ni shule la Jumapili najiongezea. ejo hari abantu benshi batatera, Jana kulikuwa watu wengi wakakusanyika, ariko twebwe twaratera. lakini sisi tukusanyika Bibiliya iravuga iti uko Ikasema yandikisha kwegera kama vile masiku inazidi kuwasogelea, namwe murusheho. nanyi mzidie. Turusheho kurya se, Zidie kukula, turusheho kurya iby'umubiri, zidie kula ya kimwili. oya turusheho kureba. Bwana tuzidie kumkaribia. Amen. Icyo ni cyo kimenyetso Ile ndiyo ishara kiranga abamutegereje, inaonyesha ko mnamo ya minsi irushaho kama vile siku gusatira, zinaendelea natwe kutusogelea, turusheho kumenya. nasi tuzidie Duhaguruke dusome amagambo y'Imana, tusimame na tusome neno la Mungu. dufite umwanya mutoya. Duhaguruke dusome amagambo y'Imana, Tusimame tusome neno la Mungu. asanga mu gitabo cy'Abami ba mbere, Abami ba mbere, ibice bitatu, umurongo wa kane kugeza ku wa cumi na kane. Amen. Bukeye umwami aje i Gihoni gutambirayo, ubwo ariho akarunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo igitambo cyoswa igihumbi. Salomo akijijweyo n'Uwiteka amubonekera mu nzozi y'ijoro. Imana iramubaza iti, saba icyo ushaka uyiguhe. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi ineza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye. Umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe, kuko biriho. Nuko none Uwiteka Mana yanjye wimbitse umugaragu wawe mu kiringo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo mva n'iyonge. Kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranije, b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uhe umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo ushobore gucira abantu bawe impamvu, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ni nde washobora gucira ubwoko bwawe bukomeye imanza? Maze aya magambo anezeza Uwiteka, kuko ariyo Salomo yamusabye. Imana yerako igira Dawidi iti, ubwo ibyo ari byo umusabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi, cyangwa ko abantu bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge
uze kubitangiriro n'iherezo. Imirimo yose irakorerwa ahantu uze uyiyobore mwami. Ntaba ari twe ahubwo izina ryawe ari ryo rishyirwa hejuru. Uze utuyobore mwami, uze ufata abana bawe bagaburire. Njye ntabwo nabishobora ariko urabishobora, kuko uzi ubukene bwa buri muntu, ukamenya n'icyifuzo cya buri muntu. Umanuke uduhe ibyo twifuza. Tuguhaye ikaze muri byose, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Baramukije mu izina rya Yesu Kristo. Tugiye gushimira Imana nanone yuko iduhaye aya magambo, izina ryayo rihabwa. Twihute dusome ibyanditswe bibiri, dusome bitatu. Umwe yihuta dusomera Abakolosayi ibice bibiri, umurongo wa gatatu wongere Damien yihute, Frere Gerard yihute adusomere Hoseya ibice bine umurongo wa gatandatu wonyine gusa. Hagira undi wihuta adusomere Yakobo ibice bitatu umurongo wa 14. Sinzi niba basubiramo. Abakolosayi ibice bibiri umurongo wa gatatu wonyine gusa. Hoseya ibice bine umurongo wa gatandatu, na Yakobo ibice bitatu umurongo wa 17. Muri we nimwo ubutunzi bwose n'ubwenge no kumenya byahishwe. Amen. Uraboneye kandi ubw'amahoro, ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira n'uburyarya. ubwoko bwaje burimbuwe busize kutagira ubwenge, ubwo uretse ubwenge nanjye nzagoreka we kumbera umutambyi, ubwo waba utubakiwe amategeko y'Imana, nawe nanjye nzakwibagirwa. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Amagambo tugiye kuganiraho Maneno tutakazungumzia kuvuga ngo ubwenge buva mu ijuru. kusema hekima inatoka juu. Amen. Ni amagambo meza cyane, Ni maneno matamu ni sana. amagambo nasomye kandi nyaburira iherezo. Nami ninakosa mwisho. Nayasomye mu bitabo byinshi cyane byinshi cyane. Nyingi sana. Nanjye byarancanze. Na mimi kabisa nilivuruga. Nayashakiye iherezo ryayo. Tafuta Ni amagambo avugitse mu nteruro nyinshi, maneno yanayosema mu mstari nyingi. mu bitabo byinshi bitandukanye. Vitabu vingi tofauti. Amagambo y'ubwenge ni meza, Maneno ya hekima ni mazuri. meza cyane. Mazuri Niyo sana. mpamvu nifuje yuko twayaganira Ndio maana gatoya. natamani tuzungumzie muda kidogo. Ubwenge ni bwiza, Hekima ni ya vizuri. ariko ejo twari turi kuganira, nibutse abantu batari bahari, Nikumbusha watu wasikuwa hapa, kisha tulikuwa tunazungumzia agakiza kagendana n'ibihamya. wokovu inayotembea au inayoendana na Bagushyira ushuhuda. agace gatoya Nilisema muda kidogo ku buryo
kuko abantu benshi bajya bahamya n'ibinyoma. Watu wengi wanashuhudia na uongo Bajya bavuga n'ibintu na batazi. wananena na mambo hawaelewi. Burya ni byiza ko umuntu azavuga Ni vizuri mtu yeyote aseme vitu anajua. ukagenda tuvuge nk'urugero Tuseme Venuste baramushyinguye Venuste wanamuzika alikuwa mwenye dhambi kabisa Kalote. namba 1 Yule wa kwanza barangiza ikagenda Kimaliza nani yapfuye. alishafariki. Umuntu yari Huyu mwiza, mtu alikuwa mema, yabaga neza, alikuwa anakuwa vizuri, yakoraga alikuwa ibyiza. anatenda vitu vizuri. Uri kubivuga se hari icyo bihindura imbere y'Imana? Anabadilisha mtu mbele ya Mungu. Ntacyo bihindura. Habitabadilisha. Reka mbabwire, Acha niwaambie. ibintu utazamvugaho Nitautanizungumzia biri mimi muzima nikikali bw'Imana hai ntacyo kusema bibaho. shafariki hakuna maufa. Ni byiza yuko umuntu neza akiri Ni muzima. vizuri useme mtu mema na kikali hai. Amen. Amen. Ubu ngubu burya reka Kwa sasa acha niwaambie. si byiza yuko Si vizuri twakwicara tunaweza keti nta n'umwe wavuga undi byiza. bila kuwa na mtu mmoja na sema mtu mwingine Ngiye vizuri. kubanga ikizamini kimwe. Nataka niwapatie Ubu kama mwaba mtihani bakukije mmoja. bakubwira ni Hivi hapa havuka nimekusimamisha. mubwire ibintu 20 cyangwa se 10 Sema vitu 20 au 10. bihamya umugore wawe. Inaweza shuhudia mke wako kama ni mrembo. Ushobora kubikora. Unaweza kumikosa. Benshi barabikora. Wetu wanavikosa. N'umugore wawe hano Na hano mke wako akumsimamisha. ashobora kubikora. Anaweza kumikosa. Bikamabwira ishobora gutuma bikora. Acha nikwambie na sababisha vinakosa. Ushobora kuva mu rugo mwato. Unaweza kutoka kunyumba mrisha tuzana. Bya bindi byiza byose Vile vizuri vyote vinatoka. bikaba biragiye. Ubwo bidayishe ni iy'umuntu mubi. Uri n'urukara sinzi n'impamvu nakwemeye. Urusa. Sinzi impamvu kabisa. Sijui sababu Bya bindi byose yote bikaba biragiye. vinaenda Wapangurutse au kusimamisha. ngo nibura duhagurutse umwana. Labda tusimamishe mtoto. Ibyiza by'umubyeyi. Sembe mazuri ya mzazi. Usanga Aliweza kukutana kubera na iki? kosa kwa nini? Papa ntaba mu rugo, Baba akwe kunyumba, papa aba ku kazi gusa. baba anakuwa Yari avuye ku kazi yenda kutoka kazini. kumubona. Hatumupata. Papa yakuguriye iki? Baba Ntazi. anamuzia nini? Hakuna. Abana bashobora Watoto kumabwira. acha niwaambie Politike yake kama politiki ishaka inaleta kuburanisha ibirya. kutaka kusamisha jamaa. Abantu ba mbere bacubaza Watu wa kwanza ni nakata abana. kunyumba ni watoto. mwari mubizi. Unavijua? Aba mbere bacubaza Wa ko kwanza n'abana, nakata aba kabiri kunyumba, wa pili wewe mugabo ni inyuma Okay. Wewe mwanaume. bakubwira bari kugira ngo Wanakwambia unafanya hivi. gutsinze ni leta winjira. Twihutire mu magambo y'Imana. Ingia ndani ya maneno ya Mungu. Ayi, agakiza kagendanye n'ibyo. Wokovu inatembea na Kumpamya nyinshi uyu munsi nibyo kushuka bisa. sikari hai njo vya kweli. Amen. Amen. Mubureka mbabwire. Hivi acha niwaambie. Ngiye kubaha urugero. Nataka nipatie mfano. Ubu bavuze si batuye. Hivi tulishatoa sadaka. Abadiyakoni bazi umuntu Washemasi wafunguye intoki. wanajua mtu mwingine fungula mikono atia ndani ya mchungi. Si vile? Ubu bavuze ngo nibahanze. Sasa hivi akisema washuhudie, Umuntu ujya uza mu materaniro mtu anakuja mkutano tu. bivuga. Nitabisema. Niache kusema. Umuntu ujya uza mu Mtu materaniro anakuja mkutano wicara tu. gusa Anaikala tu. bakamutambutsa hafi y'abona. kabisa kuchungi Abadiyakoni akitoa. barakuzi. Washemasi wanakujua. Jewe ntabwo muzi. Mimi sikujue. Nibajya kuvuga rero bagusize hariya ngo hari umuntu mwiza yaturaga no mu itorero. Tuseme ingine mfano. Uza mu materaniro Kuja y'ukwezi. mkutano mara moja ndani ya mwezi. Abadiyakoni barakuzi. Washemasi wanakujua. Wanajua wapatikane. Numara kuva rero bagusize Kisha kuzika. yateraga ayiwewe
tubihamye tukiri bato tubishuhudire tutari hai. ngo pasiteri ashere ngo Mchungaji ashike kwanza asimame aseme kabisa vizuri ya mtu huyu, utasema nini? utaboneka mu materaniro Mkutano irengagiza amateraniro uraza imbere y'abantu kugira ngo bambutse rubanda vuga uyu muntu nuwo mu itorero sema ryawe huyu mtu ni wa mkutano wenu, uravuga ibiki utasema ibi nini? umuzi Ni nini unajua kwake? duhereye mu rugo ibihamya Ukianzia kunyumba ushuhuda, tugeze iwacu hano mu rusengero hapa ndani ya kanisa ushuhuda vinakosa. tararirimba gusa Anaimba arabyina tu, gusa anacheza iyo bateye indirimbo kabisa arabyina nyimbo anacheza, ariko lakini rubanda nagira icyo amufata baada amuseme iyo kitu mutambukije akicha yake kwa mchungi kila siku ntatu hawezi kutoa, barakwamya ibiki watakushuhudia nini? bibiliya kuvuze ngo ibyo muzahamya Mbona Biblia inasema no mu ijuru ili mtashuhudia hapa ulimwengu na mbinguni ni hivyo. tuba twarabivuze Byari byari kesho ilikuwa vya kesho. katujye mu by'uyu munsi Hajisikia mambo ya leo. turi kuganira Tunazungumzia turi kuganira ku bwenge buva mu ijuru tunazungumzia hekima kutoka mbinguni. ariko Lakini dusubire inyuma gato tukirudia nyuma kidogo. ejo hari ijambo twasomye Jana kulikuwa tulisoma iri kuvuga ngo nta gihano kinezeza ugihamya hakuna adhabu inayofurahisha wewe wa ayo kuadhibiwa. magambo twarayasomye niba Maneno tulisoma kama ni nta gihano na kimwe kijya kinezeza ugihamya inafurahisha igihano icyo ari cyo cyose kiraryana yote inafaa kiraryana igihano cyose kiraryana ku cyaha yote inakuwa uchungu. ariko bibiri iravuga Lakini Biblia inasema nimwanga guhanwa ukatala kuadhibiwa wazutagaje yuko mutari abana bo mu rugo awaonesha kama nyinyi si watoto wa kunyumba. umwana wese wo mu rugo uko bamukubita kose wanamushyingirana arasubiza atashinda nyuma ya umwana utari uwo mu rugo ikimenyetso cyawe ishara ya kwanza epfo tasema ubundi se hariya sinari mpari wale nilikuwa pale tu ubundi se niba babyaye ni wao walizaa pasiteri wanjye hasta wangu na mchungu wabyaje ubutumwa ndaruka alizalisha ujumbe na mchungu muri afurika iko kule Afrika. iyo rwakajyaga baragira Anaenda ubona umwana wo mu rugo ule mtoto wa kunyumba umwana w'ikibyaro ntajya yihanganira asubira kuba mu gatamu hawezi kuwa kunyumba yake kuzaliwa ndani. ako nako kari akeza Nao ariko kwa uyu munsi kesho. karagira Lakini sisi imana yahabwa icyubahiro Mungu anapewa sifa. okay dusomye ku bwenge Tunasoma hekima kutoka ubwenge mbinguni. ni bwiza cyane Hekima ni ya mzuri sana. ubwenge bukenewe mu bintu byose Hekima inahitajika mu mambo yote. amen Amen. iyi si Ulimwengu kaduhere kwa hinduzi na tuanzie mbinguni. umwubatsi nazo si umunyabwenge Mtu mwenye anacheka hivi basi mwenye hekima kweli. uyirebye wavuga ati Kiangalia ni umunyabwenge sema kabisa ni mwenye hekima. yarabyigiye Alijifunza. ariko Lakini ubwenge bwubatse inzu ntabwo bwamujyana mu hekima alichoka nyumba hawezi kufikisha mbinguni. amen Amen. kambabwire guhera cyane twambaye byose Toke tunavaa vyote Tumeze kose. vile Kose tuko usanga vile tunafanana. ni ibintu byagiye bikorwa Ni n'abanyabwenge vitu vilivyoumbiwa Bikariho duhera, ibyo bintu muraza kubyumva. vile vitu mtavisikia. n'urukweto tujya tujya onorayini tukareba ubwiza rwa sibona ubwo ni abanyabwenge ba bose ni ukuvuga ngo ubwo ni ubwenge bwiza amen ubwo ni ubwenge bwiza isi rero ishaka abanyabwenge amen isi ntabwo ishaka injiji imana nayo ishaka abanyabwenge ariko bafite ubwenge butandukanye n'ubwabisi ubwenge buva mu ijuru amen hanyuma rero imana ifata umugabo salomo Baadaye Mungu anakamata mwanaume Salomo amujyana ku gasozi anamupandisha mlimani kanunga juu mlimani ahantu hatandukanye n'ahandi mahali tofauti na pengine. navuga ngo yenda yamujyanye mu rusengero Naweza sema mpeleka hekaluni pekee, hanyuma ngo iramubwira anamwambia eti
mtazama ngo narayinejeje anaona icyampa natwe tukanezezwa anafurahisha Mungu. gusa umuntu ukubwira ati Unajua mtu anakwambia ninakuangalia, ninaona ninakupenda, nsaba icyo ushaka niombe chenye nataka. mbega ijambo ryiza Sikia kabisa neno. ariko uri kureba ukuntu yari yateze imbere y'Imana kabisa na anatetea Mungu. umugabo utese Angalia neza kabisa Mungu kabisa. wicaranye n'Imana iramubwira ati Mungu anamwambia eti nsaba icyo ushaka niombe kile nataka. Bibiliya iravuze ngo Biblia inasema eti iyo avuga ngo nyicira runaka n'inzozi anasema ni huye mtu fulani yari kubikora ako kanya Imana alifanya yaramubwira kwa kilimtosha. kuraho amereye nabi mu buzima bwawe yufashe imibereho yanjye imuhesheje umutwe kura uwo mwanya yari gutaha Imana yamubwize byaraye inaisha. gusa unsabye icyo ushaka Sinanaomba kile nataka. Salomo arabireba Salomo akaviangalia. Anaviangalia. nsaba amafaranga Niombe pesa kweli. amafaranga zaje Wale pesa zitaisha. nsaba abana beza Niombe watoto wazuri. ntabafite Niko nao. nsaba abagore beza Niombe watu warembo. Niko nao. nsaba ikisi Niombe nini basi? ariko nawe icyo gihe ngo yari yatambye ibitambo Na ile wakati uzasome cyane alikuwa anatoa mazao yari yatambye usome ibitambo sana. byinshi kandi Alikuwa anatoa bisumba mazao nyingi tena zaidi. niwe muntu Ndiye mtu. Bibiliya ivuga kuri Inasema Refayi eti nta mwami hano kuri iyi kwa si chakula yake hakuna ushobora mfano kugira kwa Refayi asa anaweza kula kwa anaweza kuwa na niwe chakula kama muntu za wakoreye Imana kandi yari bose Yeye tumikia Mungu sana tena kwa ariko mtaji. ngewe mbonye udufaranga Lakini dukeya niko na wasanga pesa kidogo hapa naona kifua kabisa. hurazi we daya Mimi niko nayo. baraguhamba se bayakugereke Bakugereke pesa zako. nta n'igiceri Hakuna bakugereke taki kwa mtoto yako. tugiye kurangiza Nataka kumalizia. ubwenge buva mu ijuru Hekima kutoka mbinguni. isi ishaka abanyabwenge Ulimwengu inataka Imana wenye. nayo ishaka abanyabwenge Mungu naye anataka ntabwo wenye. Imana izajyana injiji Mungu anapeleka wajinga. ntabwo Imana izajyana injiji Mungu hatapeleka wajinga. Satani ashaka abanyabwenge Ibilisi Ubwo Satani anataka yatwara umuntu w'izima unawaza Ibilisi anaweza chukua kabisa mjini. niba mbuzi ngo Satani Kama itwara unawaza shetani anapeleka wajinga. Kila wajinga. Satani itwara abanyabwenge Shetani anachukua wale wenye ishaka abanyabwenge anataka wenye hekima. Imana ishaka abanyabwenge Satani ishaka Shetani abanyabwenge anataka wenye hekima. uwo muntu ari kurwanirwa n'ibintu bingahe Yule mtu anagombaniwa na vitu tatu. bitatu Vitu tatu. ubu ngubu ku ishuri Sasa hiyo habonetse umwana patikana mtoto ufite amanota kurutaba ay'abandi bana alama zaidi ya wale watoto. isiti imuzamura ikamuha poromosiyo akajya kwiga ku kigo gikuru ku isi yose Ni kubwa zaidi ya ulimwengu nzima. amen Amen. ni ukuvuga ngo uko muri kubona isi iri Kama gutera vile imbere mnaona ulimwengu na ubwenge buri kuba bwinshi ni hekima na kuwa nyingi. ibintu biri guhindurwa n'abanyabwenge ariko ikibazo gihari Lakini tatizo hiko mu iterambere ry'Imana kabisa, maendeleo ya mbele ya Mungu hakuna. gusenga kurihe mu rwakera Kuabudu iko wapi kama zamani? urukundo mu rwakera Pendo kama zamani liko wapi? amahoro nk'aya kera Amani kama zamani liko wapi? bakagombye kubivugaho cyane Reka tusome acha tusome kwa hekima. Salomo aragenda yegera Imana Mwani anaenda kajongelea agira Mungu. ati Imana Anamwambia yeye mfalme, icyo mwifuriza kijana kutaraji. ni umutima ujijutse Ni roho kabisa ayo ni magambo yavuze wala akili. Imana irareba Mungu anaangalia. ukumva iyo uri gusaba Imana Sikia akiomba Mungu. usaba akantu nyine guca amarembo kitu na Salomo nawe aciye amarembo Mungu naye anakata kabisa mizani. Nataka kabisa wantoreye ku mwami ntashobora gucira aba bantu bose ubwoko bubanza n'abantu harimo abize harimo abadoktora harimo abandusha ubwenge harimo abakuru harimo n'abatoya yewe ntabwo nabishobora mimi siwezi kuweza. gereza umutima Nipatie moyo kabisa kuna wenye hekima. mwana nayirabireye Mungu naye anamtazama. umuntu ansabye Anasema yuko Mungu
moyo wa icyo hekima. ngicyo gisobanuye ubwenge kuko niko bibiri ivuga mwasomye Hekima cyane haravuga ngo Imana iramubwira ubwo unsabye ubwenge ariko Salomo yari yabuze umutima ujijutse ni ukuvuga ngo rero umutima ujijutse biwanjye n'ubwenge. Amen. Amen. Baadaye anamwambia eti utansabye njoo kuniomba kurimbura abandi kuangamiza adui wako. ntiwansabye kurama Uniombe iyo amubwira ngo uniombe kuishi. gusabye kurama yari kurama Kama kuishi Salomo abagira angeishi na tangu sasa Solomoni angekuwa ni hivi. ukuvuga ngo ikintu cyose Chochote Salomo yagombaga gusaba Imana Imana yari kugiha. Mungu angekitenda. Munasomye mwa bino bitabo Soma na vitabu hivi. mugasoma igitabo cy'imigani Unasoma kitabu cha Mithali. Salomo yagiye yandika ibitabo byinshi Anaandika mugasoma igitabo cy'umubwiriza ukisoma kitabu cha Mhubiri menshi Salomo afite amagambo menshi Salomoni ndiko na maneno kugira ngo mengi. ushaka amagambo y'ubwenge Unataka maneno ya hekima. wasoma Unaweza ibitabo soma vitabu. Salomo yagiye yandika. Salomoni alikuwa anaandika. Ubwenge bwo mu Ni ijuru hekima. amagambo yose ya Salomo Maneno yote ya ntabwo Salomoni. byabaga ari ijambo Alikuwa ni uye kugira kufa. ibonetse ibyo ari byo byose. Kufa kuonekana. Reka umunyabwenge ntabwo apfa Mwenye kuvuga hekima hakufi kusema. kira umunyabwenge avuga ijambo Mwenye hekima anasema neno. ritomoye iyo mpamvu si nayo iyo igiye kureba umuntu iravuga iti umuntu watugira inama dufite ku gihugu umunyabwenge ntabwo muhamagare ikagera ishyira ibyiringiro mu banyabwenge. Amen. Niyo mpamvu Salomo nawe yarebye aravuga saba amafaranga saba abanzi banjye ko bapfa saba ubwenge se bundi bwo bw'isi areba byose imyambaro se aravuga ati ngewe Anasema ati icyo mimi ngusaba kinachokuomba ni umutima ushishuye ni moyo kabisa wenye hekima. usabye ikintu kimwe gusa ku Kuomba Mana kitu kimoja kwa Mungu. usome kugira ngo hasome Usome Biblia, usome iyo sana. usabye ikintu Ukiomba kimwe kitu kimoja gusa kwa ku Mungu Mana tu mbele ya Mungu. n'umutima Na ukunda moyo n'umutima unayopenda. Na ukiranuka moyo safi. Uwiteka ntaguhereza kimwe Upatie kimoja Bwana. muhasome neza Wasome vizuri. avuga ati usabye umutima ujijutse reka amagambo neza ahubwo atanakongeza niyo mpamvu iyo ufite Hiyo urukundo ruva sababu mu ijuru ukikuwa na upendo kutoka Imana mbinguni. ikongera n'ibyishimo by'agakiza Imana ikaguhereza n'amahoro Imana ikaguha umunezero Imana ikaguha gukiranirwa byose bikagenda bikurikirana. Salomo nawe Salomoni naye unsabye ikintu sasa naomba kitu kimoja. ndakongera Nitakuongezea. abantu bose Utajiri. abantu bose Watu bazakuba wote watakutii. hiyongereye kucyusaba ikindi kandi uzaba umunyamafaranga Utakuwa mwenye pesa. mu bantu bose bo muri aka gace Watu wa mu basaza n'abazaza Watu uzaba watakuwa uwabona watakuja. Hakuna mtu atalingana na wewe. yarasabye ibintu bingana Hakuna mtu atalingana. cyangwa tugasaba Nipa tunaomba kabisa Mungu. ubwenge buva ku Hekima Mana. inayotoka kwa Mungu. aho tugiye gusoreza Bali tunataka kumalizia. reka tubanze mbaheze ibitabo Tunapatia vitabu. bigenda bivuga kuri ayo maneno Nenda vinasema kwa ile maneno. byandike Uviandike. umubwiriza igice cya mbere Mhubiri sheria ya kwanza umurongo wa 12 12. umubwiriza ibice bibiri Mhubiri sheria ya pili umurongo wa 25 mstari wa 25 makumyabiri kugeza ku wa 26 hadi 26. umubwiriza karindwi igice cya mbere Mhubiri umurongo Mhubiri sheria ya kwanza wa kabiri 7 mstari wa pili. imigani ibice bine Mizali 4 umurongo wa mbere kugeza ku mstari wa wa kwanza 26 hadi na gatandatu 26. imigani ibice 31 Mizali kabisa Umurongo wa sheria mbere. ya 31 mstari wa kwanza. umubwiriza ibice 8 umurongo wa mbere 8 mstari wa kwanza. matayo ibice birindwi Matayo sheria ya 7 wa 24 mstari wa 24 kugeza
kugeza ku wa 24 hadi 27. muzasoma aya magambo Usome imigani ibice bitatu umurongo wa 20 mstari wa 20 na rimwe kugeza ku wa 25 hadi 25. imigani ibice 16 umurongo wa 22 kugeza ku wa 34 hadi 34. soma Matayo ibice 25 umurongo wa 10 umurongo wa 7 umurongo wa 8 hari kuvuga kuba unasema bari babiri kuwa wale wawili bamwe bara abanyabwenge pamoja walikuwa wenye hekima, wengine walikuwa wajinga au wapumbavu. ubwenge muri Bibiliya buvugitse Unasema nyinshi. mara nyingi Ubwenge ni bwiza cyane. hekima ni ya muhimu sana. Ubwenge, Hekima, umuntu ufite ubwenge mtu mwenye hekima ariyoroshya. anafanya mnyenyekevu. Ntabwo umuntu ufite ubwenge Mtu yishyira mwenye hekima hashindwe juu. tuyihutire natwe tugiye kurangiza burya twanarekeye. Tunamalizia hapo. Soma Yakobo ibice 3 umurongo wa 10. Soma Yakobo Hera kwa ibice 3 umurongo wa 7 manuki. 3. Manuki. Wihuta gusoma na asome niho tugiye gutaha. Tunataka kurudia. Baguhebiko. Batie mic. ariko ubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye. Ubwenge buva hehe? Hekima kutoka wapi? Irya mbere mu gisizi. Ya kwanza. Muri kumva kubonera. Unasikia kuangalia. Kumera neza. Ni Uhora kukosa. gukeye. Unashida unaangalia. Uhora unezere. Shida unaangalia kabisa unafurahi. Buva hehe? Kutoka wapi? Bitandukanye no kuva mu isi. Uko tofauti na unatoka ulimwengu. Ngo nibwo ndi bubabwire. Ile ndio nitawaambia. Amen. Amen. Komeza. Endelea. kandi ni ubw'amahoro Icya kabiri. Cha pili. Ubwenge buva mu ijuru. Hekima kutoka juu mbinguni. Umuntu ufite arangwa n'amahoro. Unamwona ya amani. ni ubw'ineza. Ubwenge buva mu ijuru. Hekima kutoka juu Bora mbinguni. kutekereza. Unaendelea kukua kabisa na kuwa vizuri. Habari. Honest. Uko vizuri. Habari. Imana igumugisha. Ndakubariki. bwemera kugirwa inama. Amen. Ariko kwihuta. Lakini mbona haraka? Uri kwirukanka. Unarejea sana. Kandi aho niho tugiye kurangiza. Kabisa. Tuvuge ku bwenge bwo mu Tuseme ijuru. hekima kutoka mbinguni. Ubwenge bwo mu ijuru. Hekima mbinguni. Ubw'amahoro. Kwa salama. Ubw'ineza. Kwa kuwa kabisa na mema. Mbabwiye ikirenze icyo. Nikwambia zaidi ya kile kuwadanganya kabisa. Mbabwiye ikirenze ubwenge Nikwambia buva mu zaidi ijuru. ya hekima. Ntacyo naba ndi kubabwira. Singekuwa nikwambia kitu. Ni ubw'amahoro. Ni kwa salama. Ubw'ineza. Kwa Bwemerwa kutenda mema. kugirwa inama. Unakubali kutendewa Reka shauri. mbabwire. Acha niwaambie. Umuntu uzabona. Mtu mwenye utaona. Kamanze nababwira kuka. Acha niwaambie hiki kitu. Muzi ibimenyetso biranga umuntu wasaze. Unajua ishara ya kuonesha mtu kaisha kuwa mchawi. Ninde wabwira nabi? Nani zinaambia bibi? Umusazi waturubuye wa Mchawi mbere. kabisa wa nyari shamaliza karote. Wa kwanza Yambara ubusa. anavala buchi, Atereka umusatsi. anaacha nywele, Muri kumva ibiranga umusazi. anasikia vile vinaonesha mchawi. Kwambara imyenda icitse ku Wala musazi. mavazi yakatakatika kwa mchawi Ni ibintu biri isi. ni vitu kama vitu. Kugira igisuzi kigera kidasokozwa kitameswa. Bila kuchagua bila Ni ibintu kukula. biri Ni isi. vitu kama viko nyepesi. Umusazi nta kintu ababwira. Mchawi Ugeze ipantaro hano. hajakuwa na suruali hapa. Mwabibonye? Nabibona. Ibyo nibyo biri mu gikirisi. Vile ndio viko hapa ndani ya Gusa umusazi mchawi. aragasara abagabo. Alichoweka Ntukabone umusazi lakini w'umusazi. msione mchawi wa mwanamke. Niyo mpamvu mu muhanda Ndio aho sababu uzabona ndani ya barabara wengi mtaona ni wanaume. benshi abagore babafata Wanawake wanawakamata, bajyana wanawapeleka mahali. ko biteye isoni kubona umusazi w'umugore. Inaleta haya kuna mchawi wa Umusazi mwanamke, w'umugore mchawi wa mwanamke. ntabyo muzi. Si visemi. Yeee!
Sego yatumya kwambara rupaso. Unawaza utashinda kuvana pasiporo ya kutoka hapa kufika hapa. Isatu yasigera hano yasinya kuyambara. Sasa kama kuivana. Biba byarangije. Inakuishaisha. Musazi w'umugore. Uchawi wa mwanamke. Murabubona. Ariko Hamjamwona. muzabubona. Lakini mtamwanga. Cyangwa se mujya mubabona. Hao mnawaona. Kikomereze. Tuendelee. Ariko reka mbabwire. Lakini acha Umuntu niwaambie. urangwa ikimenyetso cy'umuntu wataye ubwenge. Ishara mtu mwenye alitupa hekima. Bwavuye Ulishatoka ndani. bwati Na mlienda. ntabwo yiyita. Yeye hajali kwake. Yiyita no ku bandi ngo Yeye barabya. hajali na wengine watafanya Ibyo kile. baravuga Yeye watasema basa wasema n'ibyo hajali. babitekereje. Vile yeye aliwazie. Ngo bibabyara. Bure vinakuwa vishaisha karote. Acha niwaambie. No kwa muganga. Na kwa daktari au hospitali Kubera kubaza ubwenge. kwa nao wana akili Ntabwo bakuri hawawezi kufanyia operation kusikia. Wanaua akili yako. bagakora ibyo bakora barangije kukubaga bakukongera kugaruka usanga ibyo bakora babirangije inde bari babagana ariko umuntu ufite ubwenge aratekereza anawaza umuntu ufite ubwenge yatukana anasema lakini Mungu kweli mubwiye ndio nabi namwambia kuko vibaya nakagombye kumubwira nabi singemwambia vibaya babarira mubwiye nabi kuko ubwenge bw'Imana umuntu ufite ubwenge Tuko na hekima yakoze ikintu akifanya kitu cha akiambia ndani kweli kweli Mungu ikuyemo bitangariye maze babarira reka mpamagare bakirigana ubwire nti babarira ibi bintu nakubwiye ntabwo byari byiza ubwo ubwenge bubarishije komeza Fred wahasize ubwenge bwuzuye imbabazi oya hari aho usimbutse nafasi unaruka kuko ndabizi bikurikira kwa nimechukua nimefuata hari aho usimbutse na mahali genda neza witonda ariko ubwenge buva ku Mana irya mbere buraboneye kandi irya mbere uraboneka kwanza unaangalia kandi ni ubw'amahoro ugira amahoro tena ubwineza reka mbabwire nubona mu itorero ryawe ukiona mu kanisa lako hahoramo intambara Una shida. hahoramo ibibazo kila siku shida kila uzagize ko siku nta banyabwenge ujue kama hakuna wenye hekima unao nitabisema ko ni bibiri ni Biblia ese nibyo wabyanditse Biblia imeandika nubona uhorana ibibazo Unashinda na swali abanyabwenge bari hakuna wenye kuko bibiri iravuze ngo ubwenge buva mu ijuru ni ubw'amahoro kutoka mbinguni ni niba ari byo wabyanditse kama ni mimi niliandika mlitoa hapa ari byo sio mimi ukwezi kwa mbere ni ibibazo Baba kwa kabiri shida ni ibibazo wapi shida nta gihugu kigira Hakuna intambara nchi na y'amahoro na vita na na amani na kila igihugu kitu cyose gihoramo nchi intambara yote inakuwa na vita kila ntabwo siku bajya bubaka ibizu by'ibitabo hawawezi jenga manyumba ya kifahari ntabwo bajya bambara neza hawawezi fanya vizuri igihugu cyose kirimo intambara gibamo amasaha inashida nta masasi mazu atatse neza hakuna manyumba kabisa nta mamodoka mashasha hakuna magari ahoramo imisazi igwa unashida vitu vya kuzeeka tu amen nta masengesho abaho nta mwuka wera ubamo amen amen komeza endelea bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza amen butarwara bikwiruka mu lakini akasema bwemera kugirwa inama nakubali kutendewa shauri nubona ugiriye umuntu inama ukiona anatendea mtu shauri uzamenye ngo anakatara ujue kama ni bwavuye bilishatoka ushatoka nta burimo nta nubwo yigeze tena yeye alikuwa na umuntu w'umunyabwenge ufite uruva mu ijuru hekima kutoka mbinguni bamugira inama Anatendea shauri ese ni amen bande babyemera okay komeza endelea bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza bwuzuye imbabazi unajaa rehema kubabarira umuntu atari yagusaba imbabazi kuomba msamaha ubwo mu bwenge yenye hekima kutoka niba ufite ikibazo
kibazo kimaze umwaka. Kama una swali kumaliza mwaka, Ndamwanga. namkatara mwaka wa kwanza, namkatara mwaka wa pili, namkatara mwaka wa tatu. Ntabwo ari njye wabyanditse mu Biblia mabara. iliandika, Ntabwo ari njye wabyanditse. Biblia iliandika. Kuvuga ku bwenge buva ku Nasema Mana. hekima kutoka kwa Mungu. Iyi Biblia Hii Biblia naipenda sana. Endelea. utarobanura ku butoni ubwenge buva mu ijuru. Hekima kutoka mbinguni. kandi butagira uryarya. Urubyaro. Achia, achia. Ubwenge buva mu ijuru. Hekima kutoka mbinguni. Urobanura ku butoni. Haichague kwa ulema. Niba muri aba bafurere Kama mwaba ndugu uri muri iri teraniro uko ndani ya nta mkutano hantu utagomba kujya. na huko mahali Nta usiku bwenge ufite. Ufite ubwenge bujya buva ku Mana. kutoka kwa Mungu. Muri aba bene se nta n'umwe yarobanura. Hawangechagua hata mmoja. Muri aba bene se nta n'umwe yarobanura. Hawangechagua hata mmoja. Hari abantu benshi bajya bibeshya. Na wengi wanajidanganya. Wangiye umuntu hano Unakatalia mtu mu hapa. ijuru niho muzajya. Ijuru turi kurigabamo ibyumba ni ibyasi. Ijuru ni iby'Imana. Kandi mu ijuru haba umuntu. Ariko si ukwibeshya Wewe kwese. usikudanganya kweli. Endelea. kandi butagira uryarya. Ubwenge buva mu ijuru. Tena hekima kutoka mbinguni. Haleluya. Kandi yagera hanze. Nataka kufika hicho. Sio kusalimia. Niba ufite abantu utagisubiza ntabwo Kama ari uko watu guteranya. wenye kusalimia kwa kanisa. Bwaragiye. Menya ngo ubereye Chama ya aho kwamba kama uko hapa uko kabisa uko sifuri. ubwenge buva mu ijuru. Hekima kutoka mbinguni. Hakukuwa na ujanja. Mungu awabariki. Anabwira akantu kamwe umuhanuzi yavuze. Wacha kitu kimoja na Branham Biblia. yakavuze muri Branham akisema hekima zijya imani. ubwenge hejuru yo kwizera. Ubwenge hejuru yo kwizera. Hekima zaidi ya imani. Iyo mu gisirikare Ndani ya kijeshi, umukuru w'abasirikare w'umunyabwenge, mkubwa wa majeshi mwenye hekima, umukuru w'abasirikare mkubwa wa majeshi utoza abasore, anaye kabisa zungumza wa vijana, niwe muyobozi mukuru. ndiye kiongozi Nibo mkubwa. baba bari hasi Wao baramuha. wanakuwa chini, Iyo wanamtia, ari gutoza abantu akizoeza watu barababara bakanamwana. wanahuzunika, wanamkatana Urabeshya? Ukabacisha mu bikwazo bikomeye anapitisha cyane. ndani ya tatizo Abacisha mu rugamba rukomeye ndani ya cyane. tatizo kubwa sana. Umuhanuzi Nabii niwe wabwirije ubwo butumwa. ni yeye hubiri ile ujumbe. Hanyuma Baadaye baravuze chini anasema ariko lakini iyo bagiye ku rugamba wakaenda kwa vita, barwanye wanagombana, bya byigisho yabigisha, ile mafundisho aliwafundisha, bwa bwenge yabahaye. ile hekima Iyo aliwapatia, babukoresheje kutumikisha, bakanesha umwana, wanashinda adui. icyo gihe basubira kwishima. Ile wakati wanafurahi, wanamcheka Sinzi niba aya magambo muri kuyakora. kama maneno mnasikia. Iyo yabigishije abigisha bababaye, Anawafundisha wanahuzunika, abigisha bababaye anawafundisha bamwana. wanahuzunika, wanamkataa. Hanyuma Baadaye bagera igihe cy'intsinzi, wanafika wakati wa ushindi, bagera igihe cy'intsinzi wakati wa bakamukunda. ushindi, Icyo gihe ngo niho bamwambika amapeta. wanafika wakati mapete Hepfo ari kuvuga chini, wanasema hivi, natwe rero nasi sasa umunsi turi kubabara. leo tunahuzunika. Amen. Amen. Baratubwiriza bikatu Wanatuhubiri, vinatukula, muzasoma. mutavisoma. Abakunda gusoma Wanaopenda kusoma babwira muzasoma kuri urupapuro rwa 10. mutavisoma ku paji ya 10 pale tuko Ni mtakutana. hekima zidi ya imani. Ubwenge hejuru yo kwizera.
Haradima kama nasomye rero. Kuna maneno mengine nilisoma Muhanuzi yabwirije ari kuvuga. nabii anaambia nasema eti Ariko aho nakwenda. lakini pale sija kumaliza acha niwaambie. Anasema nasi tunahuzunika. Cyageza cyane n'umwana. Ile wakati tutakuwa tunaikana na mfalme. Alikuhanagura ya marira. Kusa ile machozi. Alikuhanagura tuzishima. Tutafurahi. Ishimire mwarimu w'ubwigenge. Mwalimu tufundisha. Unasikia? Umunyabwenge arigisha. Mwenye hekima anafundisha. Abanyeshuri ku ishuri wanafunzi shuleni wanashinda. Ipeta igarukiye. Beti na Niyo mpamvu sababu abakozi bacu watumishi wetu wakituhubiri kabitura. Tunabiishi. Ijuru ntabwo tuzaba mbinguni tutakuwa tuko hari icyo bazamuhereza. Amen. Hari iranga bazamuhereza. Gishimwe bari kuvuga bati iminyago yose kabisa uchumi wote wowe wayize. Ni wewe ulivileta. Ndio bazaguha serivisi. Nibarika kwitendeza. Kama ni kapiteni Ariko icyangombwa yuko umurimo wose kama kazi ufite igihe. Amen. Amen. Tunapatoka. Kwa kitabu kinasema kwa kipimo cha Kristo mkamilifu, kimo cha mtu mkamilifu. Kuna mahali Bwana anasema eti ukiona mtu kabisa na kuchokesha, anasema hiki kitu kama mkipatie itafariki. Kuna mtu alikuja na muuliza swali, anamuuliza eti mchungaji, unaona mimi sinisha kwa mara nataka kuoa, nataka kuoa ule msichana ndugu fulani nampenda, na namwambia nampenda, ndio nampenda, ndio ulikuwa numubuze mu buzima bwawe. Unaona ukimukosa ndani ya watu unaweza kufariki. Pale ndipo alisema ndani ya maisha yako unaona unaweza kufariki. Ndio kabisa. Ninasikia nikamata kipande moja ule msichana umwache aende alifanye, lakini icyo wamwigishaga mbere kilikuwa namfundisha azakimenya yamaze kwinjira mu akisha ingia ndani ya ashobora kumwikuba hawezi kumwachilia. Icyo kosa abasore benshi ile tatizo wa kijana wako anapenda kufanya ile binti nampenda, nasikia ninakosa msichana anasema ule kijana mpenda, nikimkosa tena uhai wangu ninaweza kufariki kabisa. Igisubizo cyabyo kagama anasema jibu ya bile ukimenya unaijua wakati umeshakuwa ndani ya nyumba. Amen. Amen. Ndio naanza kusema bila maniambie watumishi wa Mungu waniambia wanipatia shauri nilikatale niliacha ninavikatala. Acha niwaambie, niba ushaka kumenya umwana w'umunyabwenge, kama unataka kujua mtoto mwenye hekima, ubwenge buzima buri mtoto kabisa mwenye hekima, uzacana umuriro, ugonge moto, ugonge moto, mwambie tia kidole, nakwemerera akakubali kidole, uzamenye ujue kama hakuna niyemera ukabonera rukimbitse anataka kidole ndani ya moto na anarukula ariko nagira icyo kumbe babibona uliona ngo nibwo bwenge, ile ndio hekima. Amen. Amen. Tunazungumzia hekima kutoka Imani ya Mungu.